Uzopapa mata singabadali iyakaphatha umuntu othandana naye ngoba inhliziyo enothando iyabekezela noma kunzima ungase lubela kabuhlungu ngoba inhliziyo enothando iyabekezela noma kunzima kodwa mase lubela ngizolokhu ngikuthanda medalo uzangiluza akaphatha umuntu othandana naye kanje ngizolokhu ngikuthanda medalo uzangiluza akaphatha umuntu othandana naye kanje uzopapa mata singabadali iyakaphatha umuntu othandana naye kanje ngoba inhliziyo enothando iyabekezela noma kunzima ungase lubela kabuhlungu ngoba inhliziyo enothando iyabekezela noma kunzima kodwa mase lubela ngizolokhu ngikuthanda medalo uzangiluza akaphatha umuntu othandana naye kanje ngizolokhu ngikuthanda medalo uzangiluza akaphatha umuntu othandana naye kanje uzopapa mata singabadali iyakaphatha umuntu othandana naye kanje ngoba inhliziyo enothando iyabekezela noma kunzima ungase lubela kabuhlungu ngoba inhliziyo